tal-ADPD magħruf aħjar bħala l-Alternattiva Demokratika qed jipproponu soluzzjoni ewlenija l-isfida ta' traffiku dik li jollu l-prezzijiet tal-petrol u d-diesel. Għal dan iċ-chairperson tal-ADPD Carmel Cacopardo li ddikjara li ma jaqbilx mal-pożizzjoni tal-Gvern li jżomm il-prezzijiet tal-enerġija stabbli għal konsumaturi Maltin u Għawċin. Carmel Cacopardo qal li l-prezz ola minn barra minn Malta tal-fuel huwa mibgħut mill-Providenza biex issolvilna l-problemi ta' traffiku. Huwa sostna li jekk il-Gvern ineħħi s-sussidju minn fuq il-prezzijiet tal-petrol u d-diesel, it-traffiku jonqos immedjatament. We've got a godsend new issue now. The high price of fuel. That is a godsend solution to our traffic problem. Remove the subsidies on petrol and diesel, and traffic will decrease immediately. Carmel Cacopardo din irrepetija għal darba darbtejn. But the issue of the price of fuel is a godsend solution which turns a problem into an opportunity. Din hija waħda mill-proposti ewlenin u l-iktar konkreti li saru dan l-aħħar dwar it-traffiku. Qabel l-ADPD, il-Partit Nazzjonalista, kien diġà qal fid-dokumenti tiegħu ta' qabel il-budget li f'Malta lħaqna l-massimu tal-karozzi li jista' jkollna. Fil-fatt, id-Deputat Nazzjonalista Albert Buttigieg qal mat-Times of Malta li għandu jkun hemm limitu kemm familja jista' jkollha vetturi. Sa dan it-tant il-Gvern qal f'diversi okkażjonijiet li fil-waqt li jrid iħalli l-libertà taċ-ċittadini u jibqa' iwiżinhom jemmen li hemm numru ta' soluzzjonijiet li jridu jitħadmu flimkien dwar it-traffiku. Dawn ivarjaw mill-proġetti infrastrutturali għal trasport pubbliku b'xejn u l-ħtieġa ta' maniġjar aħjar mill-entitajiet involuti fost l-oħrajn.